Reng maulagang isyong pangkabulasan, kalupaning non-communicable diseases, immunization, road safety at aliwa pa, ing pisabyan, king at Lungaldong Wellness and Healthy Aging Summit, king Clark Freeport. Pwede mo na niyang pamitipon din na Health Secretary Ted Herbosa, PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado at Pampanga Governor Liliana Pineda. Kaya be pa ring aliwang gobernador at provincial health officers, iba't kareng niyayaliwang lalawigan, lalo na Keting Luzon, bang pasik na nga ning healthcare system king Pilipinas. Kayag na naniti, linunsad niya mo naman ning PhilHealth, yakap at gamot program king Pampanga. Pepasyag na renganggang district hospital king lalawigan, yakap ready na bilang parte ning kapag nasaning gobyerno na apasanting peng access king serbisyong medikal. Lalam ning yakap program, malyari lang mamili ring miyembro at dependents ning karelang yakap clinic, kapamilatan ning PhilHealth offices, eGov PH app o member portal. Kabilang kareng benepisyo, ing libreng health screening, unlimited checkups, laboratory test, cancer screening at access king essential medicines. 21 ay yakap clinics at 54 gamot pharmacy sa ating hanggang 20,000 pesos sa coverage kada banwa. Pisabyan mo naman king summit, rengaliwa pang key programs, kalupaning zero balance billing, puro kalusugan, bukas centers at medical assistance para kareng indigent patients. Agpang king DOH kapag nasaning summit, napasik na nga ning koordinasyon na reng LGU at itulak ing mas accessible, mas masalese at mas inclusive a serbisyong pangkabulasan kareng hanggang Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.